Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Ibu para hadirin, para jamaah Masjid Rahmat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Degaga wirikada yang makasingi puada rilalanna iya wani mabarakae sangadinna ada asukuru kamarajai lau lisesi arajanganna pengabahu Subhanahu wa ta'ala. Selawat tamma patuta de nafaja ikiringang, de nafaja ipananungang, de nafaja ipalungi-lungi masa ripangulukka Muhammad nabikang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sininna atanna pengabahu Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang eganna tahu irita sibuk pakasingiwi watakkalena, sibuk pakanjakiwi tapana, sibuk pakasingiwi aninna, sibuk pakanjakiwi bulu-bulu matanna, yoro malampui bulu matanna melo pak jikoi, yoro mak jikoi si melo si palempui, ya. Sibuk, ya. Yoro madokoi sibuk melo pacomoki alena, yoro macomoi sibuk toi melo padokoi alena. Dan semua itu memikirkan sibuk mana yang pada sibuk ke jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi angkat jamaah yang dimuliakan Allah. Angkat kita kalupa pikiri kiwi erosi dia sewa-sewa yang kiri lalanna watakkaleta. Ibu. Asawani dena paja itarewi alewe handbody. Iya. Supaya halusui oli betul. Tongang. Ya. Taroi wehembodi. Urus taroi wehembodi badaki si supaya dena magati magasana akarupu. Ya, dena nagati makaripu. Ya. Dena karupu. Ya. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah angkase disewa-sewa rilalanna watakkalita madari idi rupa tau takkalu paki murusui. Na yena patantui asalamakat taidi atanna pung Allah Subhanahu wa ta'ala. Na gaga pada matu tau salama riya surimun rinna pung Allah ta'ala illa man atallahu biqalbin salim. Betapa banyak orang mapicui ingat na melo ipatan rewi gangka na napasurang ongkoso liwa eganna makda 2 juta. Makanja ni ingat na melo mopi palopoi. Malopo ni ingat na melo si pacacai. Pacaca si melo si pacimpai. Makanja ni bulu aninna melo si pakasingiwi. Ya, makasi ni bulu aninna melo si paleko icede. Leko si melo si palampui. Makanja ni wilwa na melo si palampui. Malampi wilwa na melo si pak garitingi. Dan
takkalupa ki murusi yese de sewa rilalanna wa takkaleta na yena pattantu ye asala makanna tasede rupa tau kegena ro sewa yena ritu atinna rupa tau jamaah yang dimuliakan Allah. Yena tu namakan pun Allah Subhanahu wa taala ina pattantu asala mangatta ina pattantu amu pakanna tasede rupa tau bagaimana dia menghadap resisi arajangan pun Allah Subhanahu wa taala ligaw angkana takkapoy man atallahu biqalbin salim yana tuligaw angkana manguloy makansingi atin na jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gangka na makani Nabi sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi mudghah isangi manna nari muajapwiwi isangi manna nari muajapwiwi majapuri lalanna watakkalina rupatawe mudoga angka si tekki daging isa saluhat jasadu kullu nariko makanja yeru si tekki daging saluhat jasadu kullu makanja manangi yeru watakkalewe wa isa pasadat jasadu kullu yen namua nariko yeru si tekki daging macho manangi lengi macam aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin saya sampaikan rilalan na iya waktu barakae. Apakah mempercantik diri salah na salah? Apakah menjaga kebugaran hati kebugaran watak kalewi salah na salah? Apakah menjaga kesehatan tubuh salah na salah? Tapi engka malak makasing ijagewi idi rupa tawe disingenna atitta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disingenna atitta jamaah yang dimuliakan Allah. Nasabak apalah arti sebuah makanja watak kalewe tapi malase atie. Magaretta itapai tapi malase atie. Macanti itapai tapi malase atie. Makasingi aningi tapi malase atie. Nauzubillah summa nauzubillah. Yena akan mencaji ane rilalanna watak kaleta narik kode na ibu rewi masita maco manangi mati watak kalewe maco malasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makana siari-ari sewa wadis sulangi wi atinna rupa tawe. Nama dari idi rupa tawe de na isadingi wi alewe. Dua telu sewa wadis sulangi wi atinna tasidi rupa tahu. Nama dari idi rupa tawe de na isadingi wi alewe jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kegena ro yanaritu nomor sidi yanai malakda makka solang rilalanna atinna tasidi rupa tahu. Yanatu nomor sidi apat duai ripong Allah Subhanahu wa taala. Mapat duai ripong Allah Subhanahu wa taala. Yena malakda sisa-sisa makka solang rilalanna atinna rupa tawe madari idi rupa tawe de ne jampangi wi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga jangankan atitta masolang sininna gau tak macin rolamana masolang. Jangankan gau tak macin rolamana makasolang sininna bokota angka manang inasolangi jamaah yang dimuliakan Allah. Narik kode nama kasih bateta apa sewatta lauri pengallahu Subhanahu wa taala. Nah sebab mageng naupan de nama cindung yesi wasiwai. Di nama kasing yesi wasiwai. Wadi janji takab beriki maka daki Allahu akbar tapi engkamu pamaraja risaliwanna pengallahu Subhanahu wa taala. Wadi janji maka daki Allahu akbar tapi engkamu pa yakini wi maraja risaliwanna pengallahu Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dia pengallahu Subhanahu wa taala, inna Allah la yaghfiru dzunuba ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Majepu pong Allah Subhanahu wa taala merejing nak dampengi wi dosa na tau mapak dua. Merejing nak dampengi wi dosa na tau mapak dua. Wa yaghfiru ma duna salik angka mualala nak dampengi wi dosa-dosa lain ni jamaah dimuliakan Allah. Agak akatane jamaah dimuliakan Allah. Ye ko dosa-dosa lain wad dimui wakili maka de puang adam pengi kasih dosa ni anu biasa kak na beleh biasa kak na gasan na ipung adam pengi tapi ko apa duang ni pung Allah Subhanahu wa taala ipuang digagalala maka de ipuang adam pengi kasih dosa ni anu napak dua ki jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aja na bawa bu ibu aja na bawang apa duang ni pung Allah Subhanahu wa taala iri tami bawang pasangat tak selingkuh dan kita sudah sakit sekali, sakitnya tuh di sini, pokoknya, age po bu, age po, kalau saya sudah kalau saya sudah kecewa, tidak ada lagi pintu terbuka untuk dirimu. Ini lagi rupa tahu jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi ini narikupung Allah Subhanahu wa taala, alena po kangkang ki angin angka manyama ipake. Pinat dingi wi hawai. Alena pukang kangen ki mata sunang ka ipaki pinat dingi wi. Mumpo tanat tanengi. Alena pukang kangen ki way nang ka ipaki madakari lino. Alena patanangi ki lino yang ki pada riun ruiwi. Alena pukang kangen ki sinin na sewa-sewai. Nekia angka ki pada salingkuri pung Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira agak dinapopong Allah Subhanahu wa taala lauri di mana jamaah dimuliakan Allah Subhanahu. Pekko batewe mukur alewi makadang kaki mapak duri pong Allah taala. Batewe mukur alewi idi mukur i. Na pana angka ukuri lalanna watak kaleta. Pana angka mompori watak kaleta. Risaliwan na pong Allah taala. Majapuang kan itu bibi yari gabani madi. Apa duangan rupang Allah Subhanahu wa taala. Nayakia jamaah yang dimuliakan Allah. Nayakia jamaah yang dimuliakan Allah. Gau apa duangannya gau ati. Jama-jaman na ati. Nariko jama-jamang ati digaga tau disewa-sewa tau wat dimukurui. Nanya wat diponisi kuito pa wat dipatantui makadayanu mapak duai. Magi napa dua lawi geri mak geri bembi ko yawana ajue belum tentu ya belum tentu tau angke mak geri bembi ko yawana pong ajue mak geri bembi ko yawa ko galunge mapa dua ri pong Allah taala magi dua pasal jamaah yang dimuliakan Allah. Nomor sedi ye kupure mania biasa ya wi tapak galunge ko timorang aja no po ko ni timorang. Apa ya lo giri? Itu lo giri. Ya. Maka kamage pa age ye. Giri age ye nakadaan pa ustaz. Biasa romannya ka pa ustaz pa galungi timor tu lempoi. Lempoi kan? Aga mompoi tinja. Matinjai aga tinja na puang narik udup pa kaasi puang. Lo ka syukurang ko magiri bimbi ko galungi. Maka madosa inarik ko di na lumak giri bimbi. Magay, makin rangiri pong Allah Ta'ala. Ya. Tapi, itu sih, melo pada-pada, tapi beda. Gau na pada-pada, tapi beda hukumna. Yang namuan narik ko lawi mak giri bimbi. Tanna podo mak giri bimbi ka. Na makanja wasili na galungi. Mapa duero. Tapi ko puang. Waktu nang puan tanah podo makanja wasili na sewe matinjai loka mak geribimbi ku mandri syukur maka madosa toy nariko de na lo mak geribimbi. Makanya yidi atan na pungala taala aja sisa seneng kakidi ipak biasa alewe ketinja-tinja na sabak magi idi mato la sewi aleta. Cede matinja si, cede matinja si. Yo kemudian matu anu ni. Idi matu itulah saya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Saya ulangi lagi. Apa duangi gau ati nekede gaga sisa di ata wedding ponisi maka dia tahu mapa dua ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Peko ni pala ustaz si okong kagedo-kedo na. De na marigaga iparingarangan tapi de na wedding itudu. De na marigaga ya pakingakang tapi de na wedding itudu. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sinina toma-toma biku yang teri masih ripong Allah ta'ala. Maka sulit kita membedakan marajing ipasilingan kegeto mapa dua kegeto magasan na tau paturannu ya. Jangan sampai di paturannu ki madari de nilai pasilingan ya gage jamain di belakang Allah. Contoh ya ko dewan ripabur ya deu madising bisa saja ya ko yakin ki makada yero itu yeko de lo wage sene ko de lo bure malasa ka yeko malada yakini makadero wadi jaji na kena ki apa duang tapi utosi ko de tolo makbura wadi to jaji na kena ki paturanno ajaban na tolo makbura madisi mo tu ko melo madising pajamo tu ko melo madising salah to si ko mapaku jaman dimuliakan Allah magai na kena ki siyasang paturanno na kena ki ayat na pungala taala la taiasu mir rahmatillah aja mupaturannu boleh pamasinu pung Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya liwat rajinna ikapesa ya lewe makanya idi jamain dimuliakan Allah idi matua kapesa alewe idi matua cinongi wi atie idi matua pakasingi wi atie ada pumpak kita na rupa tawe pada lepak kita na rupa tawe taniana urusan na pak kita na rupa tawe tapi urusatta si bawa pengallahu subhanahu wa ta'ala. Anjana ni di murus makada malian aja nah. Urusan namnya alena kopuran itu paling ngerangi jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maku kue cede musyrik sih. Cede mapak dua sih. Gangka nangka makada ya ko mak bersanji tawi mapak dua. Nangka mapak dua bersanji tawi la haula wala quwata illa billah. Mana ka mapak dua nakadang kekurug makada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial kalami ya wasial karami ya nasang gere kada mapak dua aga betongana ya Rabbi bil Mustafa atwasul ya Rabbi bil Mustafa ipo nasaba alab direnna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik maqasidana puang pelatu kang sinin akata aku puang akata madiciku makanya biasa tu pandita ta ko kata punnewi akata maraja akata madicing na nubaca ya kasida sirda ini ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami tau angke punewi alap bira riwa luana ya wasilkan tapi nasa sigare musyrik nauzubillah summa nauzubillah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ini wadi sulangnya tie apa duang ngiri Allah subhanahu wa ta'ala iyan namuan narikolo kiki buru tabawa apota na patakanan na ke kuki buru kay maybe apomi masamangi gara-gara ko turi mamparang igare aja na mamparang niya ala ko talo ode pumala talo gire ka uguri sa pomanu ini sudah jelas ya ko mapakwe model na manas sa ni jamaah dimuliakan Allah nari ko mo atika kang ni makwe manas sa ni jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ataukah ang kataw pudangi makada iya pamumadisin narik kalau ko magere bembe ko kampung aja mo pogo itu pinik malasa mo mato minum malasa mo apa magay pinik mo waleyam pinik nalaseki nasawaagan nasang iko ilasewi naliskisi au pinik mo waleyam pinik nalaseki imatu manu mi bunga na pura na manu matu melosi matu manu matarata
Pura matu manu matarata bembe na nilaw. Pura murgere sa bembe paja ki malasa liwap mamalada pala sa tamatu. Melo si saping. Pura matu melo ki sapi paja ki malasa de mati ni kunarapi ajalata. Aja talengi. Iko maka deding maka kada mustasam kapasong ko celak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit sekali. Merejingi pasilengan. Magi pelena idi petanda-tanda yaleta. Idi petimbang-timbang yaleta, idi kapesa-kapesa yaleta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, wadis solangi wi tawe. Wadis solangi wi atinna tasdiru patau kegero ia naritu tau angkai malakda mapuji rilino. Tau angkai malakda mapuji rilino. Dari itu bahalak dia. Ya, malakda. Apakah agama melarang kita untuk ipuji lino? Tidak. Nalaraga agama ta ipuji bolata de. Ipuji otota de. Tapi ko malakda ipuji gangkana tak kalupa ki maringar dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya kita selalu baca alhaakumut takatsur. Ya. Ya. Abina sangar risesena to ang kesimata na pa si pulong ya warang parangnya. Hatta zurtumul maqabir. Gangka na de gagawatun na maringar dari Allah taala iya panamenga surtumul maqabir. Nai tapi mutama pirilalaki buru. Nalara gagamata sappa dale de sappai dale isi megemegana si gangkang uliata. Ya apalagi makukue la haula wala quwata illa billah. Ia panasang itu siji kong kapanita. Ia panewa kimnangit nani kite kong kapanita naun. Sappai isi megamegana tapi aja mutak kalupa maringar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa angka biasa tu tahu? Madari buta ko, tapa buta pakitan ko, inre dalek na. Tapi digaga ko ekotomi ro kampung bela. Kalla bal tuhibbunal ajila. Ya. Kalla bal tuhibbunal ajila. Wa tadharunal akhirah. Kalla bal tuhibbunal ajam la de napuji lino napasi pulu warang parange napukangkanga manang ia ding napukangka tapi tak kalupai pasi pulungan ni alena ria serimon rina pongala taala liwa batena pakanjaki bolana pura sina ce si pura sina palopongi si pura sina bangun natambai si tingkat 2 ganai tingkat 2 na pendre si tingkat 3 tapi tak kalupai bangungan ni alena bola ria serimon rinna pong Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Naya unramman nanungat tamatu idi jamain dimulakan Allah ya nariti okoy as-serimon rinna pong Allah Subhanahu wa taala. Apakah agama melarang kita ipakanjaki bolata di liu pakanja na nariko makanja bulay magay idi matoa matanap pinadingi. Nekia narik kuliwa kanja na bulay. Na iro bulay. Desi sesisan ng kayunriwi. Maringar ripong Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka rumah yang kita anggap bisa melindungi kita. Tapi itu matu mapacalangi. O posirimun rin na pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Denang kayunriwi bolata mas sempajang. Denang kayon riyu bulata mas mamangaji. Denang kayon riyu bulata mas sikiri. Denang kayon riyu bulata maringar ripong Allah Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di nagaga pada jamain dimulakan Allah. Tau angkay makanja atutungan narilino. Nekia tak kalupay pakasingiwi. Bokon na riasrimon rin na pong Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam narik kupure mas sampaja perlu madari onron na mas sampaja sunnah aku bulana mas sampaja sunnah ya mas sampaja. Makanya kung kataw mas sampaja
pure masam pajak berjama, tapa langsung masuk, aja mau tercelai maka deh. Nangka menaruh tapa langsung masuk, bisa saja. Oke bulana masam pajak sunnah. Oke bulana masam pajak sunnah. Kanya, kubulata liwa lupuna, 8 kali 7, ya rega 7 kali 8, ya rega 5 kali 20. De nagaga pada kong kaunrang ukur siddi, si mata yun riwi. De gaga ya ipugau sangadin na maringara ripong Allah Ta'ala. Yun riwi mengaji, yun riwi masampaja sunnah, yun riwi baca, maguriwi ayat-ayat na pong Allah Ta'ala. Maka bisa saja itu. Wadi jaji ukuranna 1 kali 1 mitriyun riwi. Onrona misi ukura si bawah saja deh. Tapi bisa saja rumah itu akan menjadi simak ribulata. Menjadi simak ribulata. Mapas salamai. Ripung Allah subhanahu wa ta'ala. Aja simak kada simak irmak kada musyrik sih. Wadi jaji gara-gara yer triyun riwi kor mengaji. Ya ko angka abalana musibah melu poleki. Karena ada tempat di situ. Macahaya. Magi na cahaya yer onronge na sabat triyun re masih kiri. Nagi na cahaya yer onronge na sabat triyun re mengaji. Magi na cahaya yer onronge denang kayon re HP. Tur denang kayon re buka Facebook, Instagram, kilogram. Tapi yon re mengaji. Maka dengan itu wading mancaji sima aku bolata jamain dimuliakan Allah gara-gara itu. Ya. Maka di kampung tak bisa saja angka simana kampungnya. Aga simana kampungnya nomor sidip pagawin na pong Allah Ta'ala. Niger pagawin na pong Allah Ta'ala nomor sidip to angke mursu ibola na pong Allah Ta'ala. Simana mana kampungnya. Pakanyaki jampangan apa? Paano din na makasi jampangan na to. Isa maci pong Allah Ta'ala di mo jampangi pagawin na. Tega si mana kampung itu ang kiri kampung tak angka mapa gurungnya ayat-ayat na pong Allah Ta'ala. Mapa guru mengaji, mapa alipu batasa. Maka ko ang kasi di kampung yakin dan percaya. Nung kamukur kampung mapa kalipu, mapa guru mengaji. Bisa saja itu okuti mundur si mana kampung aja main dimuliakan Allah. Selamat ki gara-gara kata koro mursi agama na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Si mana kampung taner trilo bawar ko pakapai. Sini na jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Aga wadi solangi wi atie. Kega si wadi solangi atie. Yan narito tau angke lalay takalupa maringerar pong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man arada dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Nigi tahu mak boko maringarari pong Allah subhanahu wa ta'ala. De sisa na melo maringarari pong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna lahu ma'isyatan dangka. Ang kaywi si mata masimpa pinadina. Ma'isyatan dangka macipi-cipi pakkalinuan na. Makanya bisa saja angka tahu maluwa bulana, malupo bulana, may makanja perlengkapan na, makasi fasilitas na, tapi de nule matanangi pinadina. Magi na de nule matanangi pinadina, bisa saja de nang kana sikir-sikir lauri pong Allah subhanahu wa ta'ala. De nang kana sikir. Makanya ko marajirajingnya te, ibu, ya ko marajirajingnya ati masikiri, de na marigaga ibantu-bantu. Aga ibantu ngangi, apakah ibantu jari-jari 5. Tuhan Allah subhanahu. Eko de panule pali 5 madari mo pita kalupa. De na marigaga ibantu siya aga sana tasbih. Yeah. Aga sana tasbih, biji tasbih. Masikiriki, alaki tasbih. Mas baik saya kindam percaya. Ya ko makatan ki mapakwe. Secara otomatis pasti turimelo ki masikiri. Subhanallah. De panang kamacan ni kaya
De panang kawita tahu tasab binak katani elot taripin na baca. De panang ka. Pasti. Ya. Ya pangulangnya sewe-sewe ko guruta kana santri mapangulangnya ko guruta almarhum guruta Wahab boleh mangkoso maka de puang puang matani puang ke ko guruta. Ya. Tani puang ke maka de puang agar pun sin tasbih oko ipaki puang. Maka de guruta biasa ki mangoto. Maka de ka biasa ki puang. Maka de ero oto nang kabana. Maka de ye puang. Ero banna oto ang kaangin na. Maka de engka. Jadi maga kira-kira ero bang oto ko de gaga angin na. Ero oto ko de gaga angin na makanja lari gero oto. Lari bu. Lari gero oto ko de gaga angin na banna. Lari. Imana din na lari ko de gaga masinana. Ya. Tapi lari. Ya, lari kung kamu banna. Tapi makanja galarin na oto ko mapecha ibanna si bawa matadda banang kangin na. De na makanja galarin na ko lari pilingi. Mapakotoni ro jamaah dimuliakan Allah. Apakah kita boleh berzikir tanpa memakai tasbih? Wedding masih kiri tanpa harus memakai tasbih. Tapi beda galarinna narik otomak 5 pakai si bawa tasbih pasti beda larinna. Setidaknya jarak jauhnya beda. Jamaah dimuliakan Allah. Iko 5 paling kita bisa bertahan sampai 100. Tapi ko iye tisikri tasbih bisa saja de ini sedingi wi alewi ibaca sisa bu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waman a'rada an dzikri wa inna lahu ma'isyatan dangka wa dijaji makanja fasilitas linoe tapi de nang kana matanna pinadingi jamaah dimuliakan Allah. De na matanna pinadingi maluwa bulai tapi de na matanna pinadingi magi wa dijaji bulata de nang kayun runruwi masikiri. De nang kayun ruwi mangaji. Makanya ena marigaga bolata yung rita cica sulang. Oli ipo ima pokate. Sikir berjamaah di rumah tak. Oli ipo ima pokate. Ya rega dena marigaga bolata iko de tulay cica seminggu. Tungka wani juma 1 kali cica sulang. Oli maka di pa ustaz. Uimang mikaro pada muli mana ki magay. Tumilo ka mengaji-ngaji yasin ko boleh. Makanya bolata yon rewi mak de manang yeruang kay si mata melo susay pinadina rilalam pola jamaah dimuliakan Allah dibanding si mata yeru boleh yon rewi mak disco yon rewi mak dandu nauzubillah summa nauzubillah. Sinina tanah pung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Aga pasi jamaah dimuliakan Allah wa disolangi biatin rupa tawe. Iya naritu ini yang berbahaya. Wadi solangi atinna tawe. Iya naritu malakdakna naturusi wisiri atinna. Awi maka solalakda. Ya. Magai melok mana murusi urusan na tawe. Melok mana rangkaiwi urusan na tawe. Sehingga apa yang terjadi. Mainala saywi alena. Bali bulana mali kipas angin. Alena mak denreng. Malasa memang ibu. Namo macan ni rilino mak dottoro mak bura de tu lima dising. Ya tania ale tempurewi aleta de nu lima disingi. Narik kola sasiriati. Ya. Ya. Makana aga na Pak Burana. Ya. Narik pura ki mas sempaja subuh. Ya. Pura ki mas sempaja subuh. Aja tasalewi itu dengan sempajata. Ya, iku purai maga sana, purani masih kiri, purani marilo doa. Ya, ditoga aga perlu penting. Onro kicinampe. Aga ibaca, baca kul huwallahu ahad. Ika 10. Ya, ku purani roh aga si baca kul a'udzu birabbil falaq. Ya, iku melu ki baca katalu tabaca katalu. Iku cicemi. Tapi peko carana bacai. Tabaca kul a'udzu birabbil falaq. Abis milik jolok. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffadzati fil uqad wa min syarri hasidin isa hasada. Baca ye wa min syarri hasidin isa hasada
pakulingi ika-10 wa min syarri hasidin iza hasada napa makatan niwi arota iko tujuna bagian kiri tujuna jantung ta wa min syarri hasidin iza hasada wa min syarri hasidin iza hasad ya. Pura siaro baca si kul a'udzu birabbin nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Acaro tatare relimata roko arota bagian kiri napa tapakoli ngerewe ke-10. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Imana roturi pengaruhi kirmatur? Iya. Lalai beli bulata mangutu bar na kare mate si kulalang ya si tangi lalang kare hui kero mangutu bar siro uite unni ko pangadia tama ma ko miti tam ko pangadia na tanate di wajah ya itu ini allazi waswisu fi sudurin nas yang selalu menggorogoti kita maka iko ibu rewi allazi waswisu fi sudurin nas allazi waswisu fi sudurin nas allazi waswisu fi sudurin nas alladzi waswisu fi sudurin nas. Eka saya baca eka 10 alladzi waswisu fi sudurin nas alladzi waswisu fi sudurin nas alladzi waswisu fi sudurin nas. Kenapa qul a'udzu birabbil falaq? Cica mina pakoli pengalata qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Cica mina pakoli asana pengalata la birabbil falaq. Dibandingkan kul a'udzu birabbin nas. Kedua napa kuling asana pengalatala kul a'udzu birabbin nas. Nomor sidi birabbin nas. Puan na tahu Nomor 2 malikin nas. Raja na tahu pengalatala kedua napa kuling. Artinya apa? Pengaruh dari luar depa na berbahaya dibanding pengaruh yang ada di dalam diri kita masih. Dari lupa tahu. Makanya kedua napa kuling pengalatala Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Artinya apa? Liwa pabahayana pengaruh-pengaruhna kuri lalana watakkalina rupa tawe. Namo pekko batena te pengaruh ki seliwang narik ko ilala dina terpengaruh. De nulai pengaruh ki jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya kedua artinya godaan dalam diri manusia jauh lebih besar daripada godaan dari luar. Yenatu kul a'udzu birabbin nas malikin nas kedua koro napak poling magai allazi yuwaswisu fi sudurin nas ia malak da makasola jamaah yang dimuliakan Allah sehingga apa yang terjadi terkadang isi salah-salah ki gara-gara siri hati apa yang terjadi terkadang masalah ki gara-gara siri hati jamaah yang dimuliakan Allah kayaknya ini baca agero baca kul wallahu kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas sinina tama-tama malabiku sulasura malabiku angkeri amasiwi rupang Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir waddi solangi biatinna rupa tawe ya naritu sifat sombong takaboro ya nah ini juga malak da makasolang magai matampo takaboro taliwa-liwa sehingga apa yang terjadi tak kalupa mengeringerra rupang Allah subhanahu wa ta'ala madariwi de nasadingi wi atinna nasolangi wi atinna jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yuhibbul mustakbirin menyepu pang Allah subhanahu wa ta'ala de na pojiwi tau takaburu nan niya tau taliwaliwai makanya idi atanna pang Allah ta'ala nareko makanja-kanja idaleta makanja i usahata makasingi jama-jamata magalak mo pi watak kalita madisim mo pi watak kalita mataram mo pi pakitata mataram mo pi paring kalingata manyamam mo pi andri inungange yang ke mutamari lalan na tigerota makanja mo pi mawatam mo pi makkai wesi pantinge makanja mo pi lime makkatan ni wesi butulo makasi mo papakatan ni gerengkang wesi kacae makanja mo pi makkatan ni wesi sindru aja mutak kabo-kabo aja mutal liwa-liwa, aja mutak kaboro, nasabak magay. Ang kanang kamato si wawatu, jangan kawi si panting yulim makka, jangan kawi si botolo yulim makka tani, jangan kawi si kaca yulim gerengkang,
Wallahi jamaah yang dimuliakan Allah, madarri we sisinru mata anak niriakka. Madarri we sisinru mata anak niriakka. Magi na mata anak riakka jamaah yang dimuliakan Allah, de na nilim makka. Eko carana, itimpu mani mandre, itimpu mani ipinungan, itimpu mani nausubillah summa nausubillah. Makanya pada upasamana kidi atan na pong Allah subhanahu wa ta'ala, pogak memen ni iya mupuji-puji melo mupogau. Jama memen ni melo mujama, andre memen ni iya melo tandre, pangkokam memen ni melo to pangkokang, tapi pakanjaki paringerata, na upana pong Allah ta'ala melo cabui, si di mua yang kirilang na takalita. Di nagaga pada rasa-rasang jama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Narimakuan na narom, di nagaga pada akasing ide atan na pong Allah ta'ala, nariko pada sibuki, pakasingiwi, pakasiweng atita, sibuki, pakanjaki wi atita, sehingga insya Allah, selama kirilino, lebih-lebih pa matiriwan wa akhira. Nasabat tau makanja yatina, di nagaga urusan na mitay kakurangan na tawe. Tau makanja yatina, di nagaga urusan na murusi urusan na tawe. Tau macindong yatina, di nagaga urusan na murusi pangkaukan na tawe. Karena kita yakin dan percaya, pasti sinin na rupa tawe, ang kamana kalabihan na, ang katau kakurangan na. Betul Bapak Ibu? Ang kamana kekurangan na digaga tau di napunewi kekurangan. Tapi maka di papatahe, silupo-lupo na gajahe, pasti ang kamatubo kuna, si becu-becu na balewe, pasti ang kamato dagin na. Si kanja-kanja na tasi di rupa tau, pasti ang kekurangan na niya tasalangan na. Tapi si jaja na tasi di rupa tau. Saya yakin dan percaya, pasti ang kamato papi di Cina, iri dari pungabau subhanahu wa ta'ala. Narimakuan na naro pada pasamana ki ide atan na pong Allah ta'ala. Nariko pada mitaki, salasit din na polir sumpululuta, mariawi angka na manurpak kita matata. Aja mo malakda pakatunay, aja mo na malakda pakaryaway, nasabak ko pong Allah subhanahu wa ta'ala. Melo makkay tasidiata, melo patarakay tasidiata, melo pakalabi tasidiata. Ia mana ia dati, aku na pataraka pong Allah subhanahu wa ta'ala. Makita ni yang viral sekarang, yang hari tu Pak Balu, ST. Ya. Napat hogi cina talanggalang ka pong Allah ta'ala, silalo na jamaah yang dimuliakan Allah. Makotoro pemang kalau kita ini diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga meringang malomoy ipapoli pakaswiangi, magampang ipago pakaswiangi, ajak muki, total liwa jamaah yang dimuliakan Allah, nasabak ko pong Allah ta'ala milo patak bali atin natase di rupa tahu. Madarito iya otoman ni silalo na jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya na pagurungan kisah di perilodongan na nabita sallallahu alaihi wasallam agero, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, qallib qalbi ala ta'atik. Puang iya angke patak bolak balik ini atin atas di rupa tahu. Puang patak bolak balik atiku lori agamamu puang. Ya musabbibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Puang yang kay patataing atin atas di rupa tahu. Puang patateki atiku lori agama ta puang. Insyaallah mudah-mudahan ini semua seluruh jamaah na Masjid Rahma cicas seminggu iwolo-wolo ati wedding yang kamanca jisulo sehingga selama kirilino lebih-lebih pa mati riwan wa akhirah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Degaga lalat, degaga tikungan na, degaga tasi, degaga bomban na, degaga aju di nakepasu, degaga tahu, degaga atas salangan na niat takalufan na,
nariko ang kadaku tapasala, nariko ang kalepak-lepak lilaku, de namanya maring kalinga, nariko ang kakedo-kedo tinuku, de nama kasiring kalinga, tandang pengika maraja, yan namo nariko ang kadaku tongang, majapu yaitu papa kedo namanangi Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan insyaallah idi manenge kamana kilolongan asalamakan selama kirilino lebih-lebih pamatiri wa akhirat. Waffaqanallahu jami'an ila ma yuhibbuhu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.